na sve koji ovo gledaju. Pozdrav pčelarkama. Pokazat ću vam sad jedan način za sprječavanje rojenja. To koriste stari iskusni pčelari. Malo se to provlači ispod radara, ali evo sada vidite šta oni to rade. To u većini slučajeva koriste seleći pčelari, da ne moraju se puno patiti sa dodavanjem satnih osnova. Ovaj nastavak moram promijeniti. Ovdje je pčela tako solidna. Ovo ćete rijetko. Biće nešto od ovog. O čem se tu radi? U stvari moram prije toga spomenuti, to sam ja prošle godine rekao, međutim ljudi nisu slušali, stvari gledali jesu, ali nisu zapamtili ono što je rečeno. To je prošle godine rečeno u jednom videu. Satna osnova, ako je svježa, pčela je ne voli. I kako je koristiti? Ta satna osnova se stavi u duboki frižider, da jedno 5-6 dana bude smrznuta i onda je moram pronaći maticu. I onda se pusti da se dan, dva da se ta satna osnova odmrzne i jednostavno je stavljate pčelama i pčela će to normalno prihvatiti kao da je stara, kao da je satna osnova stara 6 mjeseci. Evo ja ću ovdje, ja nemam šta sprečavati. Što se rojenja tiče, ova je košnica dobra. Moram samo pronaći maticu i spustiti je dolje u... Stavio sam 8 satnih osnova. I dodat ću je jedan okvir. Ja tražim maticu pa se čini kao da imam neki problema, da nisam ručao, ali ne može mozak na 100 strana. Stavim 8 satnih osnova, stavim jedan čisti okvir sača staroga i kad nađem maticu sa tim okvirom je spustim dolje u plodište, stavim matičnu rešetku i ja sam spriječio rojenje, a ujedno sam krenuo u zamjenu starog sača koje se treba i mora mijenjati. Evo moram pronaći maticu. Ova je matica dobra. Od nje sam ove godine uzimao potomstvo za iduće.
Kod mene je bagrem prošao, završio. Bilo je neki sitni unosa, ali to je sve ništa. Ja sam sad pustio da kad krene amorfa, ako bude bilo unosa amorfe, to ću polako vrcat. Nešto meda po košnicama ima. Pa ću vidjeti kad prođe amorfa, onda kod mene nastupa bespašni period. Ako bude bilo za vrcanje, vrcat će se. Ako ne, ništa, ova godina je do suncokreta završila. Evo ima nekog unosa. Najavljuju neku kišu. Ne smijem vaditi med pčelama, a ne mislim prihranjiva sa šećerom. Pokušavam to što prije završiti. Ako budem morao tražiti maticu malo duže, prekinut će se video, pa će to sin posložiti. Što se tiče komentara, ne odgovara na komentare iz tehničkih razloga, zato što imam problema sa internetom, pa ću ja sad pokušati da osobno imenom i prezimenom odgovara na vaše komentare. Sin jednostavno ne stigne, on dijete radi u turnusima, uskladiti njega i mene to je gotovo nemoguće, pa ću sad za ubuduće pokušati ja u svoje ime odgovarati, aj nekako ćemo se možda pokopčati, pa ćemo vidjeti. Ovo je neki čudan okvir, ovo bi trebao biti građevnjak. Pelud, med. Maticu ne vidim. I ovdje ima meda.
Ja ću sad to pokušati detaljno krenuti u pregled, pa ćemo video prekinuti. I nastaviti kad pronađem maticu i stavim je dolje. Dolje ide okvir s maticom, ide jedan prazan okvir sača, ide gore matična rešetka sa letom, da ovi trutovi koji će ići gore mogu izaći napolje i oni se neće vraćati gore. Ne mogu je. Obilježena je. Ovdje bi negdje morala biti jedna, ako nije pala na...
Evo, pronašao sam maticu, zelena, obilježena, znači stavi se samo taj okvir dolje sa maticom i uzme se jedan okvir praznog sača jer to će biti baza za uzimljavanje pčele za zimu. Tu nekog meda ima. Evo ovdje, to će pčela prebaciti gore. Evo jedan okvir praznog sača i ova dva okvira su baza za zimu za uzimljavanje pčele. I sad ide matična rešetka sa letom. Ako nemate sa letom, možete staviti i bez leta, ali morate nakon par dana pustiti trutove da izađu napolje. Ide nastavak sa leglom. Leglo mora biti sastavljeno. To je med. Znači mogu ići ova dva. Ide drugi nastavak sa leglom. Leglo se ne smije rastavljati.
Stavit ću je satne osnove tu i vraćam ovaj četvrti nastavak i to je što se ove godine tiče za zamjenu sača gotovo. Pozdravljam sve do idućeg slušanja i gledanja.